Akaribe Embe Central nibashumiretie kuthetera bisa munene wa kurungamira ritingwe ndene ya county ya Meru James Mutia kumania no chokanire kura bethirite baitithie na mbere na munini wa gavana ati Mutia nethirite nende akithamithia ritingwe ba county ati kuthiatira watho nende akaribani bore itebele baoche munene wiko uthu bonde na kuwatanira. Dennis Mugendi aina ribotie yakarigishone kibunge kya Igembe Central areba siumiritie kutetera bisa munene wegi witingo gisia mwingi thirikari ni akaunti ya Meru James Mutia nyume ya kumenerwa kirona kwagira munini wa gavana Isaac Mutuma Anthony ontobota akariba kwathira Mutuma wewe ngwaniwe agire Mutia Anthony nyume ya kumumeneria nyombene cia nteto antu amwita baraniria imwe kwa imwe tabisa na ungi deputy gavana akaria munene tu kana munene Mutia ayato mwandresi through media na kurikana ki protocol office yonde and deputy governor abati kwandresi anini bake ukilukira internal memos so deputy na athukiri wita kwareria kwandresi Mutia through media na ibo Mutia no wiranse deputy no amusokeri through media na amusokeri uno tukimero kuwe yaro tukurisokera siware uma Mutia atina makosa kusoki mindiene no ntobombere omuriri mindiene no kabendra mumero amenyibo nto omuriri ke TV no amwo kuri ke TV kenda mumero atatya aibwa loitikara mwiro omusogeria kumusogeri kwena makosa ake omwandikira barua no te barua omwandikira ende no nto no nara muriri na TV Mutia soki na TV ni akwe makosa kwa hivyo ndo thingia anku advice nyotha we munene riu rengi ukiagwenda kuri Mutia kiuria murie through internal memo na message yo kinyira thai woi ndaibu onto bonde bankoro kwete kwanera ndaibu bankoro kwete kurithika thai ni mwako mwero na ni mwaka yo itharimo ti Mutia nare kwa weketho itomuruka nkoromba murungu ro tora moyo itora bagetha Mutia ba mweketha akariba bagakani antu babethi bare bakumeneria Mutia na kubera ni batigotumira buthuku baitonyithanie na mantu batikumenya mbere kana nyume ya jo na babateretwe ikuja metho sana muthaketwa kumathiro yena mati daktari wo wa Mutia ka kuringana transfer abaende kilili wo ema wanukura na antu bakilili nindi antu bakilili benda service yembe onto ya endru nau kenda antu bakilili bakwendru bati kwendru muntu moya buba yele boye buba mbere boyele wo kari ya mutongori oromba akura nyathiro roje na wanti wo amiri kuruma munene ku na nyabibilia rwa munene kate yawa au kuthukia boye thatu Mutia oyo kuruma iwo kuriritie ngwe kingabana wengo no tangabana akwata no tumambisa siaku cionthe mitandao no kiona nibuna ngabana lakini kuolelia document siaku to qualify Mutia na kuriritie ngo katio qualification yaku to qualify wangwe indi mbio rume Mutia no tethe no kinyithi ngabana wangwe kana kimiro service mbondo wangwe kwatiko to qualify indi bia to morume munene kankwera bwana Kimathi ngo tinya rito yaku Mr Kim we mwana sana kiri Mutia na Mutia utikite tasike MCA tuwike bukuru yakyo wote tasike MCA na nisi twa support sana kura sala mwakwana lakini nenkela Mutia heshima na ile yawe no nto Mutia okuruma Mutia bwana tukara sio moyo mwana sana kinyawe kite siasa ambe kinyako na mantu yangi yagodore musiari omuntu kwere bwana Kimathi Mutia na kurite ngwe kwa gavana excellency Bishop Kawira na Meru bonde barona na antwa matina ba wirwa no ntitwa khone manganga bana ito kuria ko kona matirine lakini wora mkomeria sawa ende amuntu itwa Mutia heshima matinda itari kankuere ipo ya sana no ntobo kwa nteto ito ko melore o no nto tora mutongoria wa itonero kienda ngwe kingavana no ra Andrew Mutuma no ra Andrew Mutia ofisine na Mutumara wa nowe ngwe na bonde barareganerio yo ngwe lakini itara kuthana ni maratasi leo kinyera maratasi akugotweka yatio qualify kwa ngwe ende anto betore kwa tweka atio qualify the ni Mutia kwa tweka atio qualify the ni gavana ende kwa hivyo ndaketu Martin Daitari sokera muliko ambereria rengi kuthoma boyaru kenda ngwira wenda maybe mwaka yoyo nge ngabana yukia tamweke uongozi yele twa kwa ngwe reka kurwa Mutia ugorbio weti Mutia otuwa we waromberete ke MCA wa namba mwanja ende thai Mutia noe ate kurombete ke obunge ate kurombete ke MCA kinya baraba ukumire bate osala Mutia yo ntoka bera ate kuruma Mutia we mate ni wa kuruma Mutia
na oleli okoroba Mutia na owe owa bati gwethera etakurekerera kiwe. Dennis Mugendi, Wero TV, Nturene Astenji Kwanjiro Adhirojine, Igembe Central County